azagura telefone. Ariko irafata wayibonye. Ariko urimo ngo wagira ngo ndi umusazi. Gapfa utumvishe. Ntabwo ndi kumva ari muri hoteli. Ntabwo ndi kumva. Zakaho. Ikoza javuga. Ati zini ntaragahanga. Ubu ni saa 7 n'igice z'ijoro abandi bariryamiye. Abantu barya indagara batazi aho ziva. Barabe bareba. Rero utazajya kuzigura muri botike bakaguhenda. Ngo tumpaye koko. Kumbi zivaho urupfu rurara. Ushobora no kujya kuzireba ugasanga rukanuye rukaguha nyoko. None none nega ibyo mvuga nibyo. Hari igihe umuntu ajya kugura indagara muri botike wagira ngo hose ngo kwarunaga ngo barahenda ngo uburagara ko ngo nibwo bampaye ngo bwa 200. Abo nabo mu Rwanda kumbi ntibaza aho ziva. Nk'ubu ni saa 7 n'igice saa 8 z'ijoro abandi bariryamiye.
urupfu rurara kandi bari kubona ko tukuziroba n'indusi bakazazibona zumye batazi ngo zumye zite. ngo zavuye kandi zavuye aho rurara. Wabwira afisi ngo naguhe bitanu yabikwima ngo ni umugome, kandi amafaranga yakura hehe? Mu kanwa k'impiri. aho urupfu rurara. Wabwira ngo kora mu kanwa k'inzoka ukuramo amafaranga wayakuramo. Soma wangurije bitanu nawe ujye ubereka mu kanwa k'ingona bayavanemo. Barabe bumva bwa Nyiramana ngo se ngo wanyohereje amafaranga ngo ayinuza ngo arya ngo nayo iki nsenge ngo naya bya bintu mubamo ni ibiki harya ngo nayo itsinda. oya bya bindi cyagiye wambwiye cyagiye ndi mu Rwanda ngo muri groupe ngo badutumye ngo ibihumbi bitanu murabona hano Nsengimana bikura do Urupfu rurara. Aho urupfu rurara. Ibihumbi bitanu bivaho urupfu rurara. arebe mu kanwa k'impiri. Nyiramana urabaye wumva niwe ugira iyo ngeso. Nyiramana na Angelique mba nkumva uri kwihamagarishwa fi none se nta bibiri wandusha, reba hano yakura witegereze. Aho rurara. Urasanga rukanuye rukakutwariraho. Ugiye ugasanga rukanuye nyine ubwo ntiwagaruka, ari amafaranga wayabura. Fadze rukanuye nyine menya ngo ujyanye na rwo. Hano wabuguye tarugwamo kandi nk'ubu abantu batabizi wasanga bibaza ariko se nk'iri tara riteretse ku mazi riri kwaka gute? Uzabona abantu bashyiraho comment bavuga ati ni gute ucana itara ukarishyira ku mazi rikaka. Aya ni amagezi. ubundi bwe Ibi bigaragaza abantu bashiririye ubwonko. Ibi bigaragaza abantu bashiririye ubwonko. Nageze guteka amazi arashirira. Hano bakamaze bata amazi ashirira ati. Niba utazi uko amazi ashirira rero witegereze iyi video nawe. mu kanwa k'impiri. Aho rurara. Ikibuno kimwe. Wakubwira ngo dore bitanu biri mu kanwa k'inzoka bikuramo wabikuramo. Avuga ati ntabyo mfashe da inzara nishaka insinda. Uwo bita mvana mu ruhago we nte. Ore hano umuntu ahagaze mu kabuno k'impiri. Mwagusunika ukagwamo niko wabyo. Gusunikiye mu gake wahabubura. Kabuno k'impiri umuntu aba ahagaze mu nyoheza bitanu. Munyohereza bitanu. Ujye ubereka mu mwobo w'inzoka bayivaniremo. Aseseremo. Nanjye icyo ndi bukore ni ukubereka uko iyi mirimo ikorwa. Noneho nabo bazajya baza kuzihigiramo. Wowe uvuga ngo muri botike baguhenze ngo baguhaye dukeya. Warabureba.
uvuye mu kibuno cy'ingwe. Ikidomoro shishira. Bo. Ikidomoro. Fizi njanga ari inkuru cyane n'ubwana. Inkuru. Inkuru. Kano amafi ariko turi kubonamo cyangwa imbuto. Igitima cy'imbuto ntabwo ageramo hano. Iki gitima ntabwo kibona. Uzatuma ngura ubwato bw'imbuto. Naho bw'amafi. Ibyo dusimburanya se kugira ngo Ikibazo kuba nta bidongo ngira ngo nta kintu najya nyura. utashyizeho ibidongo. Nta kintu najya nyura ndakaba imbunda da. Uzare ko batatunetswe none basanze amarabo bazayagwaho none basige bitwarira amatara. Bana mu ruhago hazagira umuntu wongera kugushuka. Muni mwajya muhimbira ku maroho ko abaganda ariho bashoboye. Bakubita batanabukozeho. Tikapfusha ko bagutumye mukene bakutumye imbuta.